Yes, ibihe byiza rwose, igitondo cyiza kuri buri umwe wahisemo kubana natwe. Akavuga ati reka makuru njye nyasanga aha. Ni kuri KTV News, kinyamakuru cya mbere kandi urukumbi ku mubumbe. Kikugeza amakuru ukwiye kumva kandi ukeneye kumenya. Ni hirya no hino mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Ni ku mutekano, politiki na diplomasi, ibivugwa, ibitangazwa ndetse n'ibikorwa. Nibyo tuba tukugezaho aho uri hose, ni mu bice bitandukanye by'igihugu no hanze yacyo. Ni mu nguni zose z'isi rero bavandimwe, nta yindi mpamba mbasesekaranyeho uretse amakuru. Nge ndi Fagi Kayinamura kuri mikro, ariko kandi reka mvuge nta yindi mpamba tubasesekaranyeho. Impamvu nuko ntari njyenyine muri aya makuru yo muri iki gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki 14 z'Ukuboza 2025. Turaje Bwana Karemba Aimable aramfasha rwose tubwire ku ma operation ari gukorwa muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru, Pinga ya Warikare, Uvira, aha hose turakomoza ku makuru ari kugenda aturukayo. Ni munyemerere mbabwire ko kuri ubu muri Kivu y'Amajyepfo Sukhoi 25 igisirikare cya Kongo yaturutse i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi, irasaba abaturage b'Abanyamulenge. Ndaje mbabwira ibitangazwa n'umutwe wa M23. Umutwe wa M23 kandi wamaganye bikomeye ibihugu bikomeje kwikoreza u Rwanda umutwaro biwushinja kuba uri mu kwaha ku Rwanda. Turaje turebera hamwe ibivugwa muri iyi nkuru. None ubu ndi umusore ndagenda nta kibazo mfite. Yahozeho riraka kugeza uyu munsi nanjye ndi umubyeyi nk'abandi. Ndakikiye nawe witinda, habonetse muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera. Waba warabaswe n'ibibazo byo kwikinisha bigatuma amabanga y'abashakanye atabasha kugenda neza. Mubona nari mfite ikibazo cyo kutabyara, ariko nyuma y'ubuvuzi gakondo ufite inkomoko yo muri Tanzania, nabashishikariza kuza namwe akabakuraho rikaka. Tambuka tugukiza umuze nawe ubashe kunoza amabanga y'abashakanye. Kubivuza indwara nk'umwijima, impyiko, rubagemande, amibe, namwe nimutambuke kuko mwashyizwe igorora. Akarusho kandi kubivuza indwara z'amarozi, ibitegano, ibigaburano, ibihuhirano, nyabingi ndetse n'ibindi. Abatugezeho baritangira ubuhamya. Ubu mubona nigeze guhura n'ikibazo cyo kurogwa. Nyuma naje guhura n'umuganga gakondo ukomoka muri Tanzania, aramfasha ndakira. None ubu ndi umusore ndagenda nta kibazo mfite. Kuba ari mahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti yacu iraza kubageraho, kuko dukora na DHL, dukorera mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Ku bindi bisobanuro bariza kuri nimero ya telefone ikurikira 0787 Ndababwira ku ifatwa rya Uvira n'amahirwe akomeye mu by'ukuri byazanye n'amahirwe aganisha ku mahoro arambye mu karere. Ni ibitangazwa n'abasesenguzi. Turaje byose rero tubirebere hamwe gatanu kuri gatanu. Hanyuma turakomoza ku makuru ari kuvugwa mu karere. Birumvikana Perezida Kagame yaganire na Jack Ma wa Alibaba ndetse na Jerry Yang uri mu bashinze iyi company. Hanyuma rero turakomoza ku makuru. Madamu Jeannette Kagame yasangiye n'abana ibyishimo by'iminsi mikuru isoza umwaka 2025. Muri Uganda Museveni yavuze ko Bobi Wine ashaka kurya ibyo ataruhiye. Turabikomozaho. Muri hakurya y'inyanja ngari ndabwira ibyiraswa ry'abasirikare babiri ba Amerika barasiwe muri Syria. Ndabwira ko Israel iravugaho kwivugana umuyobozi ukomeye wa Hamas mu gihe cy'agahenge. Uburusiya bwashinjwe kugaba ibitero by'ikoranabuhanga ku Budage. Aya ni amakuru tugiye kuba tugarukaho gatanu kuri gatanu. Hanyuma rero kandi ndabwira ku byatangarijwe mu nama ya Loni yigaga ku mutekano mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo Burundi bwashinje u Rwanda, ibyo u Rwanda rwasubije rwamagana ibyo rushinjwa n'igihugu cy'u Burundi. Ibyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje dore ko byahinduye isura, noneho Kongo iri gusabira u Rwanda kuba rwakirirwaho embargo ngo rubeho rutemerewe kohereza ingabo mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kugarura amahoro n'umutekano mu bice bigiye bitandukanye no mu bihugu bitandukanye u Rwanda rusanzwe mu gikuri rwoherezamo ingabo. Turaje byose tubive imuzini muzingo. Hanyuma rero kandi turakomoza kuri byinshi bigezweho nko muri teritwari
hariya mu Minembwe haravugwa amakuru i Butembo, haravugwa amakuru muri teritwari ya Rubero. Hanyuma ndababwira amakuru ari guturuka Warikare muri access zigiye zitandukanye. Hanyuma ndababwira ku bijyanye n'ubutumwa Perezida Tshisekedi yahaye intumwa ngo imushyirire Perezida Joao Lourenço wa Angola. Iyi ni inkuru tuza kuba tugarukaho 5 muri aya makuru. Yes, nongeye kuba ikaze rero, mbibutsa ko byoroshye cyane gukomeza kwibanira natwe. Ni subscribe cyangwa sabone ni kuri KTV News, nta handi bondi bindi inshuti bavandimwe, nta kindi musabwa uretse kubiduharira. Nimero 0788432107 ni nimero yacu ya WhatsApp, watwandikira cyangwa se kwaduhamagara wifuza kumenyekanisha ibikorwa byawe. Amarembo arafunguye. Reka duhere ku byatangajwe n'umutwe wa M23 wikoma bikomeye ibihugu by'amahanga bikomeje gushinja u Rwanda birwikoreza umutwaro w'uyu mutwe wa M23 n'ibibazo byose by'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mutwe wa AFC M23 wateye utwatsi ibirego by'ibihugu bikomeje kugaragaza ko ukoreshwa n'u Rwanda, ugaragaza ko imvugo nk'iyo igamije guhindura ukuri mu buryo buteye inkeke, bigaha ishingiro leta ya Kinshasa mu byo ikora bigamije kurimbura no guheza igice cy'abaturage bayo. AFC M23 kandi yatangaje ibi nyuma y'uko kuwa gatanu tariki 12 Ukuboza ibihugu binyamuryango by'akanama Karoni gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi byibasiye u Rwanda birushinja gukomeza gufasha uriya mutwe wa M23. Igitutu ku Rwanda na Congo AFC M23 cyongeye kuba cyinshi mu by'ukuri. Igitutu ku Rwanda na AFC M23 cyongeye kuba cyinshi nyuma y'uko izo nyeshyamba zishoboye kwigarurira uduce twinshi two muri Kivu y'Amajyepfo turimo n'umujyi wa Uvira. Ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Ububiligi, Uburundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byumvikanye kenshi byuko mu Rwanda ku bw'ifatwa ry'uriya mujyi wa Uvira. Umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka ari mu bya politiki mu itangazo yasohoye ku munsi w'ejo yateye utwatsi abakomeje kwikoreza umuryango wabo u Rwanda. Ati igerageza ryose ryo kugaragaza AFC M23 nk'abanyamahanga cyangwa abakoreshwa n'u Rwanda no guhindura ukuri mu buryo buteye inkeke, bigaha ishingiro imvugo ya leta ya Kinshasa igamije kumaraho ndetse no gushyira ku ruhande igice cy'abanyekongo, igice cy'abaturage b'abanyekongo ndetse no gushyira hasi abaturage bo ku rwego ku ruhande. Hanyuma rero Kanyuka avuga ko icyo M23 ihuriraho n'u Rwanda cyonyine ari ugusangira impungenge za jenoside. Uyu mutwe wasobanuye ko ari umuryango ugamije kubohora abanyekongo wiyemeje gukemura impamvu muziza amakimbirane ari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni impamvu zirimo kuba ubutegetsi bwa Kinshasa bwarigize nk'inyamaswa z'inyaga bugahitamo gukorana n'imitwe yitwaje intwaro y'imbere mu gihugu ndetse n'iyo mu mahanga irimo n'uw'abanyarwanda ub'abajenosideri wa FDLR. Harimo kandi isukura rishingiye ku moko rikorwa na leta ya Kinshasa rigamije mu by'ukuri kumaraho by'umwihariko abatutsi b'abanyekongo ndetse n'andi moko leta ya Kinshasa yashyize mu gatebo kamwe nabo nk'abanyamulenge ndetse n'abahema. Indi mpamvu AFC M23 igaragaza ni imiyoborere mibi irangwa no gushimuta leta mu by'ukuri ihohoterwa rikorerwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi, aho abayobozi babo bibwa amajwi bagafungwa bakicwa cyangwa se bagahatirwa bahungira mu mahanga. Lawrence Kanyuka yashimangiye ko bagize AFC M23 barwanira uburenganzira bwabo cyane cyane kwemererwa ubwenegihugu bwabo bwa Kongo, gutahuka kw'impunzi zagiye zihunga ndetse no kurindwa jenoside ikorwa n'ingabo zakoze jenoside buzifatanya n'ingabo za leta ya Kinshasa zishyigikiwe n'ingabo Burundi FDNB. Yavuze ko uriya mutwe wahatirijwe gufata mu by'ukuri intwaro ngo wirwaneho imbere y'ubutegetsi bwiyemeje gutsemba abanyekongo b'abatutsi ndetse no ngo butubahiriza na gato amasezerano bwashyizeho umukono. Ni AFC M23 kandi yagaragaje ko kuvayo na leta ya Kinshasa batangiye ibiganiro bya Doha yakunze kugabwaho ibitero byinshi byica abaturage bigabwa n'indege z'intambara z'ubutegetsi bwa Kinshasa harimo n'utudege tutagira abapilote. Uyu mutwe kandi washimangiye
yashimangiye ko nk'abaturage bafite uburenganzira bwo guhangana na leta yabo yabatereranye mu gihe cyose bibaye ngombwa ko barwanira uburenganzira bwabo muri rusange. Akivuga ku bitero byakomeje kugenda bigabwa ku baturage b'abanyekongo by'umwihariko mu bwoko bw'abatutsi, ni munyemerere turebera hamwe ibyabaye hariya hepfo rwose muri Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko mu bice bituyemo abanyamulenge. Umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo M23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko indege z'intambara zo mu bwoko bwa Sukhoi 25 ndetse na drone zituruka mu Burundi zagabye ibitero bikomeye mu midugudu ituwe n'abanyamulenge muri Kivu y'Amajyepfo. Yavuze ko ibi bitero ku baturage byaturutse mu gihugu cy'u Burundi byagabwe mu rukerera rwo kuri wa 13 byari kuwa gatandatu tariki 16 Ukuboza 2025. Yavuze ko ibi bitero ku baturage byaturutse mu Burundi ngo byagabwe mu rukerera rwo kuri wa gatandatu tariki 16 Ukuboza 2025. Lawrence Kanyuka yashimangiye ko izo ndege z'intambara za Sukhoi 25, kashugujugu z'intambara ndetse na drone z'igisirikare biyoborerwa ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Yagize ati zagabye buhumyi ibitero mu midugudu ituwe cyane n'abanyamulenge ya Mikenke ndetse na Rwitsankoko, hirengagijwe bikomeye amahame shingiro y'itegeko mpuzamahanga ry'ubutabazi. AFC M23 kandi yatangaje ko ibitero byari bigambiriye abasivile byapfiriyemo abarimo abagore n'abana kandi ko bigize ibyaha by'intambara n'ibyaha byo basira inyoko muntu. Mu gitondo cyo ku itariki 12 Ukuboza indege y'intambara ya Sukhoi 25 nabwo yagabye igitero karahabutaka ku nkambi y'impunzi z'abanyamulenge iri mu gace ka Mikenke. Muri iki cyumweru kuva abarwanyi ba AFC M23 bigaruriye umujyi wa Uvira, ingabo z'u Burundi ntizisiba kugaba ibitero by'indege mu bice bituwe n'abanyamulenge. Uburundi kandi bukora ibi ku bwumvikane bwa Gitega na Kinshasa mu gihe abasirikare barenga 20,000 bwari bwohereje muri Kivu y'Amajyepfo bahunze imirwano, bamwe basubira iwabo abandi bagoterwa hagati y'inkururimi. Uburundi kandi mu buryo bwongeye kwikwa mu Rwanda mu nama ya ONU y'umutekano kuri wa gatanu, Zephyrin Maniratunga uhagarariye Uburundi muri iyo ONU yari yategetse mu byukuri yari yegetse ibibera muri Kivu y'Amajyepfo ku Rwanda, anarushinja kugaba ibitero ku gihugu cy'u Burundi yise agasomborotso. Ambasaderi Maniraguha Zephyrin yabwiye abari muri iyo nama ya ONU ko u Rwanda rwashotoye Uburundi ruburasaho ibisasu kandi ngo ntibuzakomeza kurera amaboko niba ibyo bikomeza. Ati Uburundi ntibushobora kwihanganira iri honyangwa ry'ubusugire bwabwo rikomeza kandi bufite uburenganzira bwo kwirwanaho nk'uko biri mu ngingo ya 51 y'ishyirahamwe rya ONU. Hanyuma Ambasaderi Martin Ngoga uhagarariye u Rwanda muri ONU yamaganye ibyo u Rwanda rwegekwaho, avuga ko ibiri kuba ari ingaruka zitotezwa ry'abanyamulenge u Rwanda rutahwemye gutabariza. Yashinje u Burundi kohereza ibihumbi by'ingabo gufatanya na FARDC na FDLR n'abacanshuro Wazalendo ndetse n'abandi mu kwica abanyamulenge. Yagize ati ibi nta numwe ubivuga, twabishyikirije hano ariko nta na kimwe cyakozwe. Umuyobozi wungirije wa AFC M23 Bertrand Bisimwa aherutse gutangaza ko Tshisekedi yinjije u Burundi muri iyi ntambara kugira ngo niburasa ku barwanyi ba AFC M23 nabo bazasubize intambara ikwire mu karere kose muri rusange. Ati n'abasirikare b'u Burundi kandi bafatiwe mu rugamba bazafatwa mu buryo bwo kwigisha ko ayo makimbirane ari ikibazo cy'abanyekongo batari bakwiye kwivangamo. Yasabye u Burundi gukura ingabo zabwo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no kureka kurasa ku baturage kuko AFC M23 nta gahunda ifite yo kubugabaho ibitero nubwo bumaze igihe kinini buyishotora. Kugeza ubu AFC M23 iyoboye imijyi 3 ariyo Goma, Bukavu na Uvira, yose ifite uruhare runini mu buzima bw'uburasirazuba bwa Kongo ndetse no mu gihugu muri rusange kuko ibikorwa cyangwa se iyi mijyi ikorerwamo ubucuruzi nyambukiranya mipaka hariya by'umwihariko. Hanyuma ikindi muri aka kanya twakomozaho ifatwa rya Uvira. Ibi byo ntibikiri inkuru. Umujyi wa Uvira uragenzurwa na 23.
Iyi niyo nkuru imaze iminsi ku rupapuro rubanza muri Afurika ndetse no ku isi yose. Ni ifatwa ry'umujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo bigaruwe n'abarwanyi ba AFC M23. Hari abareba ikibazo cy'ifatwa ry'umujyi wa Uvira mu buryo bw'intambara zisanzwe zo kwigarurira agace ndetse no kwikiza ingabo z'u Burundi zirenga 20,000 zagiye muri iyi ntambara gufatanya na FDLR, FARDC na Wazalendo tebagiye n'abacancuro gusa zikica abanyamulenge aho bari hose muri Kivu y'Amajyepfo. Irimwe ihagarariye igihugu kimwe mu karere k'ibiyaga bigari yo ibona mu bundi buryo kuko ngo ibibona mu bundi buryo kuko ngo isanga kuba umujyi wa Uvira warafashwe ari nko kuba ufite iya nkoni Imana yasanganye Mose ikamusaba kuyikubita ku rutare isoko ikadodobiza amazi ubwoko bwayo bukanywa. Uyu mudiplomate avuga ko gufata Uvira nyuma yo gusinya amasezerano ya Washington yasinywe ku ya 4 Ukuboza 2025 atari ikibazo ku mutekano w'akarere, ahubwo ashimangira ko kubwe ari kimwe mu byiza cyane byabayeho muri politiki y'akarere muri aya mezi. Asobanura ko iki gikorwa ari izingiro ry'amasezerano ya Washington, ibiganiro bya Doha ndetse n'aya Nairobi na Rwanda atarageze ku ndunduro. Ati kimwe mu bihugu murambabarira, ati kimwe mu bintu bikomeye abantu badatekerezaho nuko gufatwa kwa Uvira bituma impande zose zitakaza ubushake bwo kurwana. Umufatanyabikorwa w'imena wa Kinshasa ari we Uburundi bwakumiriwe muri intambara ubwo Uvira ubwo rero iri mu biganza bya M23 ngo rwose Burundi nta kabuza bwarakumiriwe muri intambara. Ubwo Uvira iri mu biganza bya M23 nta buryo Uburundi bugifite ndetse na coalition uburyo bworoshye bwo kohereza ingabo ku butaka zaba izijya cyangwa ziva muri Kongo. Ati ntabwo bapfa kubitinyuka. Uvira iri mu marembo ya Bujumbura kuko harimo intera ya kilometero zirenga 20 gusa ubutegetsi cyangwa se abategetsi b'u Burundi, reka mvuga ubutegetsi bw'u Burundi bwavugaga ko icyagirira nabi Uvira cyaba kigiriye nabi Bujumbura bityo ko bakirwanya bivuye inyuma. No ku ruhande rundi rero Perezida Tshisekedi gufata Uvira, ubwo ni ku ruhande rwa Perezida Tshisekedi gufata Uvira ngo bifite ingaruka kuko bimwe mu bikoresho by'intambara byanyuraga i Bujumbura ntibizongera kubona inzira. Bivuze ko n'ubutegetsi bwa Kinshasa butakaje imwe mu nzira zikomeye bwungukiragamo. Ku rundi ruhande na M23 usanga Uvira ishobora kuyihagama kuko iba irwanira abanyekongo b'abatutsi n'abandi bahohoterwa bazizwa uko basa kandi biganjemo abatuye muri uyu mujyi wa Uvira by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, ariko bikaba byakomeza rero kurwanira M23 bikaba bigaragazwa ko yo ifite impamvu irwanira ko ku ruhande rwa M23 ngo uyu musesenguzi asanga Uvira ishobora kuyihagama kuko niba irwanira abanyekongo b'abatutsi n'abandi bahohoterwa bazizwa uko basa kandi biganjemo abatuye muri Kivu zombi, impamvu yo gukomeza kurwanira ishobora kubura. Ati bizayisaba kwagura impamvu yayo. Amahirwe asigaye kuri Kinshasa, M23 n'u Rwanda no kubahiriza amasezerano ya Washington ndetse n'aya Doha. Kuva mu bihe byashize u Rwanda rwagaragaje ko rwiteguye kubahiriza amasezerano rwagiranye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko nayo kimwe n'u Burundi bigasabwa kubahiriza ibyo byiyemeje. Maginga ya M23 na ya Kinshasa byasubiye mu biganiro i Doha mu gihe ingabo z'u Burundi zari muri Kongo zikimara gutakaza umujyi wa Uvira. Zimwe zahungiye mu gihugu cyabo, izindi zihungira mu mashyamba yahariye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku ifatwa rya Uvira aho naho ni iki twavuga. Turashe tunareba hamwe ama operation yo kugenda akorwa muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Reka mbanze nkubita mbangura mbabwire amwe makuru ari kuvugwa mu karere. Perezida Kagame yageranye ibiganiro na Jack Ma washinze Alibaba Group hamwe na Jerry Yang uri mu bashinze Yahoo. Bageranye ibiganiro byagarutse ku bufatanye mu guteza imbere ibijyanye no kwihangira imirimo no guhanga ibishya. Jack Ma na Jerry Yang bari mu Rwanda aho bitabiriye umuhango wo gutanga ibihembo mu irushanwa ry'aba rwiyemezamirimo bafite
imishinga myiza muri Afurika, Africa's Business Heroes, riri kuba ku nshuro ya 7. Ryitabiriwe kandi na ba rwiyemezamirimo bafite ibikorwa bitanga icyizere, aho 10 ba mbere bagabana inkunga ya miliyoni 1 ndetse n'ibihumbi 500 z'amadolari ya Amerika. Uyu mwaka abarenga ibihumbi 32 nibo biyandikishije kugira ngo bahatane muri ABH. N'ubwa mbere habayeho ubwitabire bugeze kuri uyu mubare kuva iri rushanwa ryabaho. Ibishinga 3 ya mbere ni nk'uwitwa ngo ni Abraham Butia, umunyakenya, Uza Point Technologies niyo mushinga yamuritse. Ni umushinga washyizweho ikoranabuhanga ryifitemo na AI rifasha abafite ubucuruzi buto n'ubuciriritse kugenzura no kubika amakuru ku mikoreshereze y'imari n'ibicuruzwa, ibikuraho ibyo kwandika mu bitabo. Undi ni Adrian Kruger, ni umunya South Africa, afite ngo Nouveau Techio. Rero ngo n'umushinga wakoze ikoranabuhanga rifasha mu gukora ubushakashatsi ku bijyanye n'ubuvuzi. Iri koranabuhanga rikusanya amakuru yose yakozwe ku bushakashatsi bujyanye n'ubuzima ku isi, cyane cyane bwakorewe muri Afurika, rigafasha n'abakora ubushakashatsi kubona amakuru atuma ubushakashatsi bwabo buba bwemewe ku rwego mpuzamahanga. Diana Orembe ni umunyetanzania, afite Northfeed, ni umushinga ukora ibiryo by'amafi ndetse n'ifumbire y'imborera mu myanda ikomoka ku biribwa. Afite uruganda ruto rukora ibyo biryo by'amafi ndetse n'ifumbire, ibyatumye urubyiruko 22 babona imirimo. 10 bageze mu cyiciro cya nyuma bahawe ibihembo birimo ikiruta ibindi cy'amadolari 300,000, ubona kuvuga miliyoni 437 z'amanyarwanda. Uwa kabiri ahabwa amadolari 250,000, ni ukuvuga miliyoni 364 z'amafaranga y'u Rwanda. Uwa gatatu abona amadolari 150,000, ni ukuvuga miliyoni 218 z'amadolari z'amanyarwanda. Hanyuma n'amadolari 100 yahawe wa kane, ubwo ni miliyoni 146 azahabwa buri wese muri 7 basigaye. Ikindi nababwiraho muri aya makuru, Madame Jeannette Kagame, nyakubahwa Madame Jeannette Kagame yasangiye n'abana ibyishimo by'iminsi mikuru. Ni Madame Jeannette Kagame yakiriye abana barenga 200 baturutse hirya no hino mu gihugu, asaba ko nabo mu by'ukuri binyuze mu mikino itandukanye banasangira ibyishimo bya Noheli n'umwaka mushya muhire. Ni ibirori byabereye muri Village Urugwiro kuri wa gatandatu tariki 13 Ukuboza. Ubutumwa bwashyizwe kuri konti ya X ya Madame Jeannette Kagame busobanura ko aba bana bahawe impano zitandukanye kandi ko akanyamuneza kuzuye hose, byose bigaragazwa nuko abana bishimye. Igikorwa cyo gusangira iminsi mikuru isoza umwaka n'abana bavuye mu bice bitandukanye by'igihugu, Madame Jeannette Kagame amaze imyaka myinshi agikora, aho babona umwanya wo kwidagadura bakagaragaza impano zabo, bagahabwa impano z'iminsi mikuru. Amashusho agaragaza abana bari kwerekana ubuhanga bwabo mu kubyina, mu mikino irimo karate, mu kugorora ingingo n'ibindi. Abagaragaza kandi bari gusoma ibitabo, hose bari kumwe na Madame Jeannette Kagame. Ni ubusabane bwitabiriwe na Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango Uwimana Console hamwe n'umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe imikurire no kurengera umwana NCDA Ingabire Assumpta. Hanyuma mu karere reka tunyarukire mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Turebera hamwe naho amakuru ari kuvugwa. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni
yasabye abaturage kureka gukurikira abantu badashaka gukora ahubwo bagashaka kurya ibyo bataruhiye. Ni muri Uganda bari mu bikorwa byo kwiyamamariza kuyobora igihugu mu matora azaba ku itariki 15 Mutarama 2025. Ni ibikorwa bihanganyemo Yoweri Kaguta Museveni uri ku butegetsi na Robert Kyagulanyi wamamaye nka Bobi Wine ari nawe unenga Museveni ku rwego rwo hejuru. Bobi Wine ufite n'abayoboke benshi biganjemo urubyiruko rushigikiye ishyaka National Unity Platform akunze kuba afite abantu benshi bitabiriye ibikorwa byo kwiyamamaza. Museveni wo mu ishyaka NRM riri ku butegetsi ari nawe uhabwa amahirwe, nawe akaba afite abayoboke benshi, ndetse ubwo yari mu ahitwa Bunyoro yasabye abaturage kwima amatwi abadashaka kubabuza gukora, abashaka kubabuza gukora. Rero arenguriye kuri Bobi Wine ati nta gahunda bafite, bashaka kurya ibihiye ariko badashoboye gukora ibyabo, bashaka kurya ibyo batavunikiye. Robert Kyagulanyi uhataniye na Museveni ku mwanya w'umukuru w'igihugu amaze iminsi agaragaza ko mu bikorwa byo kwiyamamaza yagiye avangirwa n'inzego z'umutekano zifunga ibikoresho bijyanye no gusakaza amajwi, gukubita abayoboke be ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Hanyuma reka nanone ku rundi ruhande tunyarukire hakurya y'inyanja ngari. Nangire babwira ko kuri ubu igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyatangaje ko abasirikare bacyo babiri ndetse n'umusemuzi umwe bahitanywe n'igitero cyagabwe n'umutwe wa Islamic State muri Syria. Ingabo za Amerika zasobanuye ko abasirikare baguye mu gico batezwe mu gace ka Palmyra, batatu bakasiga ubuzima ndetse abandi batatu bagakomereka. Minisitiri w'ingabo muri Amerika Peter Hegseth avuga ko uwishe ingabo za Amerika nta mahoro yabona, ati iyo wishe umunyamerika aho waba uri hose ku isi umara ubuzima bwawe bwose wihishe, ufite ubwoba kuko uzi ko Amerika izaguhiga ikakubona kandi ikakwica nabi. Ingabo za Amerika ziri muri Syria kuva muri 2014 ku mpamvu zo kurandura umutwe w'iterabwoba Islamic State, aho ifite abasirikare bagera ku 200,000 muri iki gihugu. Israeli, ingabo za Israeli ziravugwaho kwivugana umuyobozi ukomeye mu mutwe witwaje intwaro wa Hamas ubwo yagabaga igitero mu mujyi wa Gaza kuri 13 Ukuboza. Ibinyamakuru byo muri Israeli byatangaje ko uyu muyobozi witwa Raed Saed yapfiriye mu modoka yarashweho igisasu rutura muri uyu murwa mukuru w'intara ya Gaza. Abakorera mu rwego rw'ubuzima mu ntara ya Gaza bemeje ko muri rusange iki gitero cyapfiriyemo abantu 4, abandi 25 barakomereka, gusa ntibemeje niba Sayedi ari mu bapfuye. Igisirikare cya Israel kandi cyemeje ko cyagabye igitero ku muyobozi ukomeye wa Hamas mu mujyi wa Gaza, kandi ko yagiraga uruhare mu kongera gufasha uyu mutwe kugira ngo kugira ubushobozi ndetse no gukora intwaro. Cyagize kiti IDF n'urwego rushinzwe umutekano byagabye igitero ku kihebe gikomeye cya Hamas mu mujyi wa Gaza mu gihe cyavuba yari mu bikorwa byo gusubiza Hamas ubushobozi ndetse no gukora intwaro. Sayed yigeze kuyobora batayo ya Hamas ikorera mu mujyi wa Gaza, nimwe mu zifite abasirikare benshi kandi bafite ibikoresho bihagije kandi bigezweho. Abo muri uyu mutwe bavuga ko yungirije umuyobozi mukuru ari we Aizi Erdin al-Haddad. Niba Sayed yapfuye koko, yaba ari we muyobozi ukomeye muri Hamas wishwe n'ingabo za Israel kuva mu kwakira uyu mwaka, ubwo impande zombi zatangiraga kubahiriza agahenge gashingiye ku mushinga w'amasezerano y'amahoro wateguwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubusanzwe ingabo za Israel zatangazaga ko zisha abarwanyi bato ba Hamas bageragezaga kwinjira mu bice zigenzura muri Gaza. Nyamuneka rero ibintu byazambyonetse kandi ibintu bikomeje kugenda bihindura isura uko umunsi ugenda uzaza undi ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Intambara ikomeje guhindura isura ndetse kandi intambara ikomeje gukomera cyane. Nk'ubu ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse kandi no ku ruhande rw'umutwe wa M23 imirwano yongeye guhindura isura ndetse kandi imirwano yongeye gukomera cyane muri rusange. Nyamuneka
turaza kugaruka muri operasiyo simusiga, turagaruka muri operasiyo karundura zakorewe mu misozi y'Iminembwe, ndetse kandi operasiyo zaje no gusiga icyitwa abaturage bo muri Minembwe bavugiza impundu nyuma y'uko umutwe wa M23 ngo waje gukora igitangaza kidasanzwe wambura uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse kandi n'abafatanyabikorwa babo by'umwihariko abarundi ngo bari mu misozi yahariya muri Minembwe. Turaza kugaruka kandi mu bice byinshi bitandukanye byahariya muri Sud Kivu, tubabwire tubadondoshe uko situation ihagaze mu misozi y'Imwenga. Hari biri kuvugwa za Kasoki hafatiwe abarundi benshi cyane bari bamaze igihe bagaragara muri izo quartier, ndetse kandi ngo benshi muri bo barakuyemo impuzankano zabo, bikavuga yuko abangaba ari abasirikare FARDC iri gukoresha mu buryo bw'ubutasi cyangwa se bwo gushakisha amakuru y'ibikorwa biri gukorwa ku ruhande rw'icyama cy'umutwe wa M23. Turagaruka kandi mu mirwano idasanzwe ikomeje kugenda igaragara muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko hano mu misozi yegere ahitwa za Baraka, icyitwa urusaku rwa bombardement rwavuze, ndetse kandi ibintu byahindisuye ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23. M23 ikomeje amayira iva ahitwa za Huseni ku muhanda route nationale 5 yerekeza ndani ya ndani hariya neza cyane mu byerekezo bigana ahitwa za Baraka. Gahunda ifite no gukura abarundi ndetse kandi na FARDC mu byerekezo bigizwe n'inyengero za Fizi ndetse no mu bindi bice bitandukanye. FARDC ndetse n'abarundi bahungiyemo mu buryo bidasanzwe, bikavuga yuko rero uruhande ndetse kandi nk'uko bigaragara rw'igisirikare cya FARDC ko bitari buze kuborohera, kuko imisozi abarundi ndetse n'abasirikare ba FARDC bari guhungiramo umutwe wa M23 usa naho wamaze kwitangatanga. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru adasanzwe dufite hano akomeje kugenda atugeraho uko umunsi ugenda uzaza undi. Turagaruka mu mirwano idasanzwe yabereye muri Kivu ya ruguru mu byerekezo byo muri Warikare, tubadondoshe tubabwire ibyabereye ahitwa Bukumbirwa, icyitwa umuriro watse mu bice bya Bukumbirwa, ndetse kandi byaje no kurangira uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse kandi no ku ruhande rw'abafatanyabikorwa babo batakaje ku rwego hejuru, kuko bivuga yuko urugamba rwaje gukomera cyane ahitwa Bukumbirwa muri Warikare. Abasirikare ba FARDC bagahitamo gukuramo icyitwa akabo karenge, intwaro bakazisiga bakazijugunya mu bishugunda, abakuramo impuzankano zabo bakazijugunya. Birumvikana yuko no ku ruhande rw'icyitwa Wazalendo zahatesekeye ku rwego rudasanzwe. Ibi byose turabyinjiramo tujyane mu bice byinshi bitandukanye byo mu misozi yahariye muri Kivu y'Amajyaruguru, cyane cyane ahitwa za Rushuru. Turagaruka rero tubabwire icyitwa udutero shuma twagabwe n'icyitwa Wazalendo hagati mu baturage. Ako gace rero kagabwemo igitero n'abaturage muri teritwari ya Rushuru na Kahe, biravuga yuko ari agace kitwa Bushambiko kari hagati ya Rwamarehe ndetse kandi na Kinyamboho. Ibyo byose turabyinjiramo tumenye uko situation ihagaze. Turagaruka muri Rubero tubabwire ibyabereye ahitwa Katero. FARDC yagerageje guturutsa abasirikare ibwera muri Beni, bagaba igitero Katero bagamije gusubiza igisirikare cy'umutwe wa M23 inyuma muri position baherereyemo za hariya mu byerekezo byahariya muri Rubero. Turagaruka kandi muri Butembo, icyitwa ibikoresho bikomeje kugenda bisukanurwa ku ruhande rwa FARDC. Ni nyuma y'ikikango gikomeye yuko ngo nyuma yuko umujyi wa Uvira ufashwe, ngo ibice bya Warikare by'umwihariko Pinga ndetse kandi n'umujyi wa Butembo ngo nibyo bigiye gukurikiraho umutwe wa M23 ugiye gukuramo mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho. Nibyo kandi nanone tukiri Butembo turababwira icyitwa abandandi bakomeje gutera amabuye abasirikare ba FARDC, bababwira ati zabaringa muri baringa ntago muri abasirikare ni mutuvira ha muri bicupuri muri zakadahumeka ni mutuvira hanyamuneka. Ibintu rero byakomeye cyane. Ni mu gihe kandi FARDC yo iri kuvuga yuko ku mirongo mbere ku rugamba gutsindwa kwayo hakomeje guterwa n'ubugambanyi bukomeye biri kugaragara hagati mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko amakuru ari guturuka ku mirongo mbere ku rugamba akomeje kugenda atugeraho umunsi ku munsi ndetse kandi n'isegonda ku isegonda muri rusange. Si gusa kandi turaza kugaruka mu yandi makuru adasanzwe akomeje kuvugwa ndetse kandi byinshi biri kugaragara muri teritwari ya Masisi. Hari agace kabareyemo imirwano, ese ako gace ni akahe?
kaba ari ako muri Sake cyangwa se n'ahandi hatandukanye turi buze kugarukaho. Ibi bibaye nyuma y'uko icyitwa za Wazalendo ngo zikomeje kugaba ibitero by'ubwiyahuzi biri kwibasira icyitwa societe civile zituye muri teritwari ya Masisi, nk'uko amakuru ari guturuka hariya mu bice byo muri teritwari ya Masisi akomeje kugenda atugeraho uko umunsi ugenda uza haza undi muri rusange. Nibyo kandi nanone mu yandi makuru adasanzwe, inshuti muvandimwe, turagaruka mu mujyi wa Goma icyitwa imikwabu bivugwa yuko ikomeje gukorwa n'uruhande rw'umutwa M23 ngo yaciye ibintu. Nibyo kandi nanone turagaruka mu bikorwa bidasanzwe bikomeje gukorwa n'icyama cy'intare za Sarambwe mu bice bitandukanye byariya za Kayembe. Hari ibikorwa byakozwe, ese ibyo bikorwa ni bihe byakozwe n'umutwa M23? Hari abaturage bari kuvuza impundu nyuma y'uko ngo Alliance Fleuve Congo igeze ibyo bahereza n'ubufasha budasanzwe ngo Alliance Fleuve Congo yatanze bwiganjemo amabati n'ibindi bikoresho bitandukanye byo gusanira abakecuru n'abasaza, by'umwihariko abakuru. Nyamuneka birumvikana ko aribo bagomba guheraho gufashwa basenyewe n'ino ntambara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi byose tubiriho turagaruka ku burakari bukomeye cyane leta y'igihugu cy'u Burundi ifitiye leta y'igihugu cy'u Rwanda, nyuma y'uko ngo igihugu cy'u Burundi cyo ngo kiri kuvuga y'uko ngo leta y'igihugu cy'u Rwanda iri gushyigikira cyangwa se iri gufasha umutwe wa M23. Ibi bibaye kandi nyuma y'uko n'ibihugu byinshi by'amahanga bikomeje kwijundika igihugu cy'u Rwanda bivuga y'uko ngo igihugu cy'u Rwanda gisapotinga bya hafi umutwe wa M23 uri kurwanira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nongera kwibutsa y'uko igihugu cy'u Rwanda cyo kinabihakana kinerura kivuga kiti mu gihe igihugu cy'u Burundi cyaba gifite umwanzuro wo kutugabaho ibitero koko nk'uko babivuga byeruye, natwe dufite umwanzuro wo kwirwanaho mu buryo bweruye, mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Birumvikana yuko rero ibyo bintu bikomeje kuba bibinditse kandi birumvikana yuko ibyo bintu bikomeje kuzambanitse kandi no guhindura isura uko umunsi ugenda uza haza undi. Igihugu cy'u Burundi rero inama za hato na hato ziri kuba. Uwitwa General Prime Niyongabo biravuga yuko ku munsi w'ejo mu masaha y'injoro yakoresheje inama idasanzwe. Ni inama yari igamije gukusanya imisada y'aba FDH ku misada y'abasirikare ba FARDC, imisada y'abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igomba gukorwa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ngo ni imisada igomba kwisubiza umujyi wa Uvira. Benshi bavuga bati n'umujyi wa Goma warafashwe, FARDC, FDNB, abacancuro b'Abanyarumaniya, Ababiligi ndetse kandi n'abandi batandukanye bategura umugambi wo kwisubiza umujyi wa Goma, ariko amaso ahera mu kirere muri rusange. Nibyo kandi nanone tukiri ku gihugu cy'u Burundi turagaruka agace kitwa Imakamba. Umuyobozi mukuru umuyobozi wungirije umuyobozi mukuru w'intara ya Makamba mu gihugu cy'u Burundi yatawe muri yombi azira kwifatanya ngo na bamwe mu bayobozi ba Alliance Fleuve Congo. Ni nyuma y'uko ngo hafashwe ibikoresho cyane cyane bye asanzwe akoresha birimo computer n'amatelefone atandukanye, bakinjira mu mbuga nkoranyambaga ze ndetse kandi bakanahakinga nimero ye mu buryo busanzwe bwa kinyamwuga, bakaza gusanga ngo n'umugabo afitanye communication n'icyitwa Alliance Fleuve Congo n'ubundi iri kurwanira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nibyo kandi nanone mu gihugu cy'u Burundi deployment aho Imakamba zaciye ibintu, deployment ahitwa za Rumonge hano hafi n'ubundi n'ikiyaga cya Tanganyika. Igihugu cy'u Burundi cyo kirakora deployment mu nkengero zigihuza na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Bikanavuga ko kandi mu bice byegereye mu Kirundo igihugu cy'u Burundi cyahazanye imisada y'abasirikare benshi cyane. Rero biribazwa ati se igihugu cy'u Burundi kuki kiri gukora deployment biri guterwa n'iki? Benshi baravuga bati se wa mugambi wa President Evariste Ndayishimiye wavuze ko azagaba ibitero simusiga ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda mu gihe M23 bifashe Uvira, koko umugambi President Evariste Ndayishimiye amaze kunoza. Abenshi rero bakavuga bati uyu mugambi ntago ushobora korohera uno mugabo, kuko ngo n'umutwa M23 udafite abasirikare bagira ku bihumbi 50 wo wonyine ngo wamubishije icyuya na koalisiyo bafatanyije. Rero ngo ntabwo byoroshye yuko President Evariste Ndayishimiye ngo ashobora kuba yagaba ibitero ku ruhande rw'umutwe wa M23 mu byerekezo byahariye rwose ngo muri
mu byerekezo byahariya rwose ngo nagashobora kuba yabasha kugaba ibitero mu gihugu cy'u Rwanda nyamuneka bitewe n'uko ngo umutwe wa M23 yari yarizeye yuko rwose ngo azarwanya niwinjiye mu mujyi wa Uvira umaze kumufatana umujyi wa Uvira. Ibi rwose ni ibintu twabonesheje amaso ku itariki rwose ngira ngo zigera kuri 3 z'ukwezi kwa 12 nibwo umutwe wa M23 winjiye mu mujyi wa Uvira ndetse kandi biza no kurangira mu minsi mike rwose umutwe wa M23 wigaruriye umujyi wa Uvira. Abantu benshi baravuga bati uyu mutwe ntago ubaho cyangwa se ntago usanzwe, ariko nababwiza ukuri ko ibi byose n'ubundi ngo bikorwa n'ubufatanye bukomeye cyane baburi hagati ya Alliance FV Congo ndetse kandi na M23 nk'uko amakuru aba akomeje kugenda aturuka ku mirongo imbere ku rugamba rukomeje kugenda ruba ihurizo ndetse kandi urugamba rukomeje kugenda rukomera cyane muri rusange. Nshuti bavandimwe rero muryango mugari turaza kugaruka kubi iri kuvugwa icyitwa Barundi nk'amatekwa bo barafatwa isegonda ku isegonda muri Uvira. Abaturage bakomoka mu gihugu cy'u Burundi batuye mu mujyi wa Uvira abenshi barashinzwa gucumbikira abasirikare b'Abarundi bafatiwe mu mujyi wa Uvira nyuma yuko umujyi wa Uvira mu minsi mikeya wigaruriwe n'umutwe wa M23. Nyamuneka rero hafashwe abandi Barundi bagera kuri 63 nk'uko amakuru turi gukesha mu makuru ari guturuka mu bice M23 igenzura akomeje kugenda atugeraho muri rusange. Twihuse cyane rero tugaruke ku mirwano idasanzwe yabereye hano mu misozi ya hano muri Sud Kivu. Ni mirwano yaje gusakiranya uruhande rw'igisirikare cy'umutwe w'Intare Sarambwe hano mu mujyi hano apana mu mujyi mu misozi y'Iminembwe. Biravuga yuko rero imirwano yaje gusakiranya uruhande rw'umutwe w'Intare Sarambwe mu misozi y'Iminembwe ndetse kandi imirwano ikaza no kurangira ngo uruhande rw'umutwe w'Intare Sarambwe hari imisozi bambuye uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo nk'uko amakuru ari guturuka muri iriya bice akomeje kugenda abivuga. Ni agace rero kitwa Katuriro ndetse kandi n'agace kitwa Madegu n'imisozi yitwa Tulambu, imisozi yitwa Tubangwa. Iyi misozi rero M23 yamaze kuyambura rwose uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse kandi n'uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. Nyamuneka rero ndababwiza ukuri ko ibintu bikomeje kugenda bikomera ndetse kandi bikomeje kugenda biba ihurizo muri rusange. Nshuti bavandimwe rero ndababwiza ukuri ko intambara ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse kandi intambara ikomeje kugenda ihindura isura muri rusange. Ni urugamba ubona yuko rukomeje kugenda ruba ihurizo ndetse kandi ni urugamba ubona yuko rukomeje kugenda biba ihurizo muri rusange. Aha rero ndababwiza ukuri ko ibintu bikomeje kuzamba ndetse kandi ndababwiza ukuri ko ibintu bikomeje kugenda biba ihurizo muri rusange. Ni urugamba simusiga, ni urugamba karundura, ni urugamba karundura, ni urugamba simusiga, ni urugamba simusiga, ni urugamba karundura rukomeje kugenda rukomera muri rusange. Ariko muri rusange gusa muri rusange ndababwiza kuri ko amakuru atugezeho nuko M23 yarwaniye mu misozi yahariya za Tumungu, Tubangwa na Turambu ndetse kandi bikaza no kurangira Abarundi babambukije imisozi bakabageza mu misozi yegereye ngahitwa za Kibungwe ndetse n'ahitwa za Takarama n'ahitwa za Manamukwe muri Fizi nk'uko amakuru ari guturuka mu misozi y'Ifizi akomeje kugenda atugeraho muri rusange. Nibyo kandi nanone biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko nubwo M23 iri kurwanira mu misozi yegereye hariya za Minembwe ndetse no mu bindi bice bitandukanye bya hariya muri Sud Kivu, nyamuneka ndababwiza ukuri ko imisozi yitwa za Taweza, imisozi yitwa za Nyasi, imisozi yitwa za Kisi, Kibuwa n'ahitwa za Kabamba, Mikoro n'ahandi hatandukanye ngo ubu ibintu bikomeje kugenda bihindura isura. Gusa ngo ibintu bikomeje kugenda bihindura isura kuko ngo ubu FRDC ikomerewe cyane nuko ngo ikomeje gukeka yuko umutwe wa M23 mu misozi yegira ahitwa za Mondindi, Matenda, Biruwe n'ahitwa Bilkulule n'ahitwa za Muhuru na Mukingiti muri Warikare ngo uyu mutwe wamaze kugerayo akaba nayo mpamvu ngo mu misozi yegereye hariya neza cyane mu byerekezo bigana ahitwa za Marobe n'ahitwa za Masanga. Anga ngo FRDC ikomeje kwazana imisada y'abasirikare benshi cyane ngo iyi ni imisada igamije gusubiza inyuma umutwe M23 mu bice baherereyemo byariya muri Barikare. Bikanavuga ko kandi M23 ikomeje kongera imisada mu misozi yahariya muri
mu misozi yahariya muri Warikare cyane cyane mu byerekezo bigana hafi n'amahurizo y'imihanda ava za Rusheberi azamuka za Kishanga mu rwego rwo kugira ngo rebe buryo kibahangana n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC muri rusange. Ari urugamba rero rwabaye muri Warikare tukiriyo, ntago cako dutinda muri deployment mu misozi myinshi itandukanye yahitwaza Bukumbirwa habereye operasiyo idasanzwe. Ni operasiyo bivuga yuko ngo ni na operasiyo ngo yagaragayemo uruhande rw'abasirikare barundi. Muri no misi ntabwo menyereye yuko abasirikare barundi cyane bari kugaragara ku mirongo y'imikuru mu bice bya Warikare, ni nyuma yuko hagiye humvikana ubwumvikane buke hagati y'abasirikare b'abarundi ndetse n'abasirikare ba FARDC. Abasirikare ba FARDC bagiye bashinza abarundi kugambana ku mirongo y'imbere ku rugamba, bigatuma abarundi badakomeza kugenda bagaragara cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba, nk'uko amakuru akomeje kugenda agaruka umunsi ku munsi, ndetse kandi bikomeje kugenda bivuga yuko rwose ngo igisirikare cy'u Burundi byaba ari Wazalendo, byaba ari abasirikare ba FARDC, byaba ari za FDLR ku mirongo y'imbere ku rugamba barakubitwa inshuro bagashinza abarundi kugambana, nk'uko amakuru ari guturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba. Urugamba ubona yuko rwabaye icyitwirizo, ndetse kandi urugamba ubona yuko rwabaye amara gasa, kandi urugamba rukomeje kugenda rugaragaramo ishyaka ridasanzwe ku ruhande rw'icyama cy'umutwe wa 23, ariko none FARDC nayo ivuga iti twebwe nubwo badukubitiye ahitwa za Bukumbirwa, ariko turakora igishoboka cyose dukomeze tudeploying abasirikare hariya za Pinga kugira ngo turebe buryo kidufatira imisozi yegereza Marimo na za Karembe, dukure mu musozi wa Mweso ushobora kuba wadufasha kwinjira muri teritwari ya Masisi, muri Nyiragongo n'ahandi hatandukanye. Ariko ukabona yuko ngo uruhande rwa FARDC uburyo bari guteguramo urugamba cyangwa se uburyo situation ihagaze ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse kandi no ku ruhande rw'abafatanyabikorwa babo, ubu ibintu bidashobora kuborohera ukurikije buryo ki situation ihagaze, aho urugamba rukomeje kuba ihurizo, ndetse kandi urugamba rukomeje kugenda rukomera cyane muri rusange. Nshuti muvandimwe, rero hakaba hari ayandi makuru avuga yuko mu misozi y'Igoma icyitwa imikwabu ikomeje kugenda ikorwa uko umunsi ugenda uzaza undi. Nk'ubu ni imikwabu yakomeje kukaza umurego nyuma yuko uwitwa Miguro Paruku wari umukada mukuru w'umutwe wa 23, bikavuga yuko kwicwa kwe byababaje bamwe mu bayobozi ba Alliance Fleuve Congo barimo Colonel Nanga n'abandi batandukanye. Bikavuga yuko kandi uyu mujyi wa Goma bivuga yuko ngo hagiye gukorwa operasiyo inzu ku yindi, hakoherezwamo AFC polisi n'abasirikare benshi cyane bitandukanye, n'uburyo hagenda hakorwa icyitwa imikwabo mu duce turimo abaturage bakekwa yuko bakorana n'icyitwa Wazalendo cyangwa se za FDLR, nk'uko amakuru ari guturuka hariya mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubona yuko ibintu bitoroshye rwose, ibintu byazambye, ndetse kandi byanahinduye isura ukurikije uburyo situation ihagaze. Biragaragara yuko urugamba rutari buze korondetse, kandi urugamba ruri buze kuba icyitwa amagasa, cyangwa se ruri buze guhindura isura ukurikije uburyo situation ihagaze. Ibintu bikomeje kuzambonetse, kandi ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane ukurikije uburyo ki situation ihagaze. Situation rero ni hatari sana muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Rushuru naho udutero shuma mu duce dutandukanye hagati y'ibice nka Rwamarehe, Kinyambuhu, udutero shuma tw'Abazalendo bagabye ku ruhande rw'abaturage. Bikavuga yuko Wazalendo zagize gutya zigatera zimwe mu ngo z'abaturage hariya Kinyambuhu na Rwamarehe, ndetse kandi bakica abaturage bagera kuri 3. Ibi kandi ngo FARDC ikaba iri kubikora mu rwego rwo kureba uburyo bashobora kuba bakwambika isura mbi uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa 23 ku ruhando mpuzamahanga. Hanyuma aya mahanga arimo Leta Zunze za Amerika, Abafaransa, Ababiligi n'Abadage n'ibindi bihugu bitandukanye bikomeje kwikoma igihugu cy'u Rwanda yuko ngo gisapotinga M23, ngo bagakomeza gukomatirana hamwe bakareba uburyo kibarwanya uyu mutwe, ngo kuko n'ubundi bamaze kubona yuko kuwutsinda mu buryo bw'imirwanire cyangwa bw'intambara ngo ari ibintu bigoranye cyane ukurikije uburyo ki uyu mutwe wagiye wigarurira ibice byinshi bitandukanye, byaba ari muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse kandi no muri Kivu y'Amajyepfo. Ukurikije uburyo ki situation ihagaze, ibintu bikomeje kuzamuretse, kandi ibintu bikomeje kugenda bihindura isura uko umunsi ugenda uzaza. N'inshuti bavandimwe, ndabwiza ukuri ko imirwano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo urugamba rukomeje kugenda ruba amaragasa. Agace kitwa Katero kagabweho igitero n'uruhande rwa FARDC batutse ahitwa Bwera muri Beni, ariko M23 bivuga yuko yaje kwirwanaho ku basirikare baturutse Imasereke muri Rubero. Amakuru rero akomeje kugenda turuka biriya bice, bikavuga yuko kandi hari n'imisada y'abasirikare ba 23 yaturutse ahitwa za
mu misozi yegere hano za Kamandi bazamuka yitwa za Kavinyonge na Burambo bagana mu byerekezo byegera za Masereke mu rwego kugira ngo barebe buryo ki bahangana n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC rukomeje kuzana imisada y'abasirikare yo guturuka za Bwera muri Beni bashaka kugaba ibitero kurandi gutwa 30 muri teritwari ya Rubero.